به هزاران کس پشگیری خوب و بربجار اپوزیسیون روسی الکسی ناوالین دیار کرن کوه لدنگدان مها آدارا بیت و برسینگ کسایتی هر به هزار روسیا ولادیمیر پوتین بگرد. هزاران پشگیرن پارێزەرێ 41 سالی لە پترژبیز باژێرên رووسیا لە هەفهاتن بۆ دەستنیشانکردنا ئەلکسی ناڤالین وەکو بربژارê هەلبژارتنا سەرۆکاتییا رووسیا. 700 کەس ji Moskô li xîveteka mezin li hev hatin bû pesendkirina berbijarbûna Navalîn. Ew di konferansekê da got ez dilxweş im û bû min şanaziye bibme berbijarê tevaya Rûsya. Li çendîn bajêrên dî piştgiriya hevrikê Putin hate kirin û ji wan 800 nûneran ji bajêrê Rostov û 900 kesan ji bajêrê Ekaterinburg ya herêma Oral û 700 nûneran ji bajêrê Novosibirsk ya Sibêrya kirin. کاربدستین هلبجارتنا باور دکن ناوالین نه هجی وی کاریه جبر کو به تاوانه که گنهبار رنگ بربجار بوناوی بتارت کرن.